Proverbs chapter 28 verse 13. Yes, Proverbs chapter 28 verse 13. Leli fana naleli ke lentuke emahubo bathi lifunze lapho. Luke emahubo 66 verse 18 linchaza ngoba lithi lo fihla sono sakhe angeke azaphumelela. Number 3. Niyathola Proverbs. Proverbs 28 verse 13. Whoever cancels their sons does not prosper. Wonke umuntu lafihla sono sakhe akaphumeleli. But the one who confesses and renounces them find mercy. Buke, le verse le alikhulumi kuphela ngokuthi isono siyamvimba umuntu general ukuthi aphumelele. Bathi likhuluma ngokuthi lo vimbeka baba akusilo lawona kuphela bathi mlo lodla asula umlomo. Lo vimbeka baba akusilo lawona kuphela bathi mlo fihlabo ukuthi uyona. Mlo ukuthi noma kuthiwa kushunyelwa against buthakathi adade ukuthi yaganga amemete athi shaya. Umuntu lo fihla sono sakhe akaphumeleli. Kushunyelwa ukuthi abantu nabeke altar ababe bahlandekile athi ngcinzetela mfundisi mara nayo ujumeni. Ufihla sono sakhe. Noma kuthiwa bantu laba addicted kwetindzakamiva abetela ngoba uyafihla kuwena ukuthi uyahluleka ukukhwitha kwensango utala phambili uto asharisha labathandazelwayo. Umuntu lo fihla sono sakhe akaphumeleli. Kuyingoti kufuna kutiveta ungcwele ngoba noma sekufike isito udenda ngathi ngwele kumele usite labanye kanti kumele kusitalane wena. Hallelujah. Kuyingoti ufihla sono sakho. Ungabonga isikhathi kumele ukuthi uvele sikwadi ukuthi yebo uyamthanda Jesu mara ibhodlela awukhoni ukuyekela. Akusiri right ngilalive bazalwane. Angisupport ukuthi abantu bende bubi but ngithi abantu bangadifihli. Amen. Jesus. Angisupport ukuthi abantu bende lokungasikahle but ngithi mina ungadifihli. Umfundisi wakho akakwadi ukuthi unebuthaka atokhona ukuthandazela kahle. Jesus. Hayi wena baze bafike ukuthuma ukuthi uhambe uyoba mphathi webantu labasha kanti nalabantu labasha batiphatha kahle ukundlula. Umuntu lo fihla sono uyingoti. Bathe hamba kuzibandanyane ayokwenza i-counseling mhlamba makubonisa ukuthi utawukhona kuphuma njani kule nkinga lobhekene nayo kanti nayo uyanqwila kwetitsakamiva. Uyingoti umuntu ofihla sono sakhe. Ngiyakuvimba kufihla sono sakho because awusitakali. Nje mina mangithi ngekuwena uright kanti naloku kuqinzetela ko ngifika ngiyandlula vele ngithi Nkosi awusita. Do you know ukuthi eBhayibhelini kunathuba bantu? Lo wekuqala bekumthelisi, lo wesithube kumfarisi, umfarisi mfundisi. Uma kufika kumfarisi uthi mina ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngcwele, ngiyazila kathathu ngeliviki, ngiyanikela ngenda umhlatshelo, ngenda konke lokho. Makufika kulo wemthelisi ufika uthi Nkosi ngithethelele ngisule. Wajabula ngalokho. Umuntu la sifihli sono sakhe uyasitakala. Mhlazane kumitwa Petro kadoba tinhlandi. Wathi Petro maphuma wathi Nkosi ngicela ukuphesha etheleni kwami ngoba mina ngisoni. Jesu wathi ngidelela kanjalo. Akasitakala umuntu. Akasitakala umuntu lafihla sona. Hallelujah. Uyingoti kutenda ngcono. Vele uvume nje ukuthi hayi lesona lesi siyakuvimba. Yabona akusiso sonke isikhathi la kumele ufone khona uthe mfundisi ushumayele kahle. Mfundisi namhlanje on fire. Ngasikhathi kumele ufone uthi mfundisi le khathi ukhuluma ngemanxusa lapha hlabo boshomile. Angikhoni ngiyeke. Angikhoni ngiyeke. Mele uvume. Uthi mfundisi le khathi ushumayela
uyabona ngathi wena sibonelo ukuthi ekhayeni bakwelisa ukuthi ungene etuketangoma ungafuni ini ekhakhakho okhuluma ngami. Okhuluma ngami. Lekhathi uthi kunangale lasethi sindoda la inisa abantwana ini boshomile mfundisi. Waqala kungafihli isono sakho. Repeat. Yini kwesithuba zalwane? Mfase ngihamba ngedwala. Ungakholwa, ungabati. 3 kufihla isono sakho. Angikhulume ukuthi awoni, ngikhuluma ukuthi uyona mara uyafihla. Uyona uyafihla. Hallelujah. Labantu abasha balapha esonweni abadiphathi kahle. Labantu balapha esonweni bela ini ngibabone bakuphi. Mara nawe uyadada. Phela unandoda mara active. Lifunzi. Angibetheli nangabe ufuna ukujaja labanye cala uthi ihlole wena. Lifunzi. Umuntu lofihla intono takhe angeke aphumelele. Ulotshiwe bazalwane abakalibhalinyalo leBhayibheli. Shothi sukela kadzeni umuntu waze wafihla sono sakhe vele aphumelele. Utawufihla ungatiwa ukuthi ungilongolongiko bangakwati ekhayini bangakwati esonweni but umuntu lofihlako akaphumelele. Alithi umuntu lokwati watono takhe lithi lofihlako. Angathi ngomani ayathi lithi uma sifihla tuwebandla ibandla lingakuboni kodwa ngeke usifihle Uma sifihla izono zakho. Yes. Izwe lingakuboni kodwa ngeke usifihle. Hallelujah. Number 4, takamoya kuyamblock umuntu. Spirituality.